Salibonani ma viewers lama subscribers AVG Reality Channel. Kulandela isigameko esenzakale eBeria lapho indoda edubule khona unkosikazi wayo kunye lewele lakhe yazama njalo ukuqeda umndeni wonke. Abantu abangomama abafike bayokhalela laba ababili bakhale kakhulu ukuthi amadoda awayeke ukuhlukumeza abantu angomama, awayeke njalo ukubabulala. Ku-video elandelayo silalela omama bekhuluma kabanzi ngokuhlukumezeka. Sithi thina ekulaleleni kwakho lokhu muntu oyindoda, zinuke amakhwapha, uqale ukusebenzela ukuvikela abesintwana, hatshi ukubahlukumeza, ngoba owesintwana wadalwa wafakwa ngaphansi kwendoda ukuthi imvikele, hatshi ukuthi imphendukele ukeketane ibe isiyo embulalayo. Asilaleleni. You know what? You are so useless. They are being taught just in you are so useless. There is nothing that you can do. What's that about this faster? Iko mom. What's that about this faster? What's that in that relationship? Are you that desperate? I am here to tell you, there is no one who's going to change your situation. You are going to change your situation. You are going to make it happen. Situation yako akakumtazo kwenza le decision aba mama abaleqiniso abantesifazana abaleqiniso yey amandla uthando na ufuna lo malumakho usakhona uthando na oromayithe kuyangibamba kuthi hlaba umkhosi and the same person ubamba it is so called your husband manje yakubamba kuthi umfana ngepillowcase come on enough is enough. Yes. Akusela kubekezela doti. Ungabekezela ukuthi abantu bazothini. Ngoba manje sizothini vele. Wabuye uyi-1 uzobuye uyi-1. Awuzalanga le ndoda. Awuzalanga le ndoda. Angilizwa. Ayasiphelelanga. Show
Bengizwa bomama. Yes. Uthola umuntu for 9 months. Umuntu akuthathe njengenja. Somebody will take you for granted. Wena ukhona ukuthola umuntu for 9 months. Phambili ngabomama phambili. Phambili. Ngabomama phambili. Phambili. Ngamasengizi phansi. Phansi. Phansi ngamaphatha phansi. Phansi. Thina sifuna amadoda. Mama, idoda ekwazi ukuthi umama ngumama. Amen. Hayi ukuthi wena sifuna mina ngikuthande ngentando. Hayi singeni ngevosho. Siyala. Ngeke sibekelezele urabishi enough is enough. Yes. Mama, we can live with that man. We can live with that man. Yebo. Inokusitula. Akula. Uyazenza isandla zakho uyakhona ukuziphile. Viva mama. Viva. Singamasengisi phansi singamasengisi phansi siwagogi iphatha siwagogi this is high time umuntu ongumama azimele phambili ngenzala abantu phambili ngenzala abantu phambili ngenzala abantu phambili ngamakhosikazi phambili ngamakhosikazi abafazi abalalanga abalala kuqena abafazi abalalanga abalala kuqena abafazi abalalanga abalala kuqena abafazi abalalanga abalala Amanda phansi abahlukumezayo phansi phansi yazi bakhona lapho basithola isenzima sithi phansi ngabo ngiyaqala ngifuna uqamba manje ubona abomama bakithi besukumela phezulu bezabalaza kangaka bethi sikhathele abomama sikhathele Best violence mama sikhuluma ngani sikhuluma ngokushaywa kuphela igender based violence no indoda ehlala phansi ungasebenzi iviolence naleyo hlala phansi bazama ungasebenzi okwenzela konke ungavumi mfazi i-red flag phela umuntu waqala ngokudubula umuntu waqala ngokugwaza kuqala into ezingathi impama eyiwana ikususe manje impama eyiwana ukwenza question indoda onayo uma kusesemanje uma kuyimpama wathi hayi bamzondisile emsebenzini yikho ingeshayile hayi vele uba njalo singamzondisa vele uba njalo ngicela impama eyi-1 right from laphana ukubona ama-red flags phuma bomama phuma yazi bakhona lazala going through stuff alokhu bezama ukubeleza sigcina sesilapha bomama angizwa ube ngikhuluma yedwa sigcina sesilapha bomama abadlenguli bakhona la ababulalayo bakhona la baplana ukubulala abomama bakhona la amongsters banamhlanje balizwile lisukuma la liphakamela abantu mama into esiyifunayo emafletini guys umuntu angeke ashayaza abulayo thina sikhona singomama ngabe siphakama sonke abamadoda asihlukumeza amandla bomama phansi ngabasidengulayo phansi ngegender based violence phansi ngefemicide phansi
sicela sona abantu kunini sisizwa abantu abethu bebulawa mina sengizwe emalangeni ngikhulile ngingaka inwele zimhlophe namhlanje ukuthi kuthiwa kule vibrate bantwana phansi ngamadoda phansi bantu abantu akusebenzi lokhu ngoba kufuna ukubulala abantwana bethu siyafuna singasela abantwana phambili gogo mangikhuluma senzenje kunini ngilapha eGoli bekuyingekho yonke lento kanti abantwana bethu baphenduka izilwane kwenze njani nakhona uNkulunkulu engizwa ivibrate iyisono iyisono kodwa uNkulunkulu prefer abantu abakho abangabafana bebulala abantu bethu no phakathi ngesigila buqhuba phakathi ngalezi zinja uyuguyu Sorry, another t-shirt. Why about that? Ese de aquí para Texas. njalo futhi eKings and Queens ngithi ayingeke sithi siyimangako omama sikuba nani lama abusive relationships yakhala ngiyamemeza ngithi bomama ayingeke sukana ne abusive relationship I'm not against my marriages. I've been married for 28 years ubaba okwami ngisamthanda kodwa ngithi angeke ngize ngivumele ukuthi ubaba zangihlukumeze singavumeli bomama ukuthi obaba bethu basihlukumeze endlini ma ungumuntu osifazane ngithi ayingeke there is no way ukuthi ungavalelana endlini nomuntu wesilisa ilanga litshona lize lephuma ungena naye ekamelweni ungena naye engubeni ilanga liphuma lize letshona uqeda lapho ukuthi uyehlulwa ngumuntu olala naye uqeda lapho ukuthi uyehlulwa ngumuntu who is so called your husband umama uthi ayingeke
sanibonani siyabulisa silana eKingston Easy sizokhalisa umndeni wamaTuzi sihlulo kokubaveleleyo guys into sicela kini singavumeli ukuhlukunyezwa singavumeli ukuhlukunyezwa masingabantu besifazana kubuhlungu lokho esikubona lapha angeke Sangana no Mandi where Hill Radio 247 sithi phansi ngokuhlukumeza kwabamama omama ama red flags akhona ama red flags afana nokuthi umuntu abelokhu ukuthi ukuphi akafika endlini things like that obsession umuntu obsessed ngawe nje engafuni ukubona unyaka engafuni ukubona ulabangani okuisolathayo stay away from such a person sithi rest in peace Atha no Samu forever in our hearts let's fight silwela lini siyabonga Yes. Mama usithelekile laphana ehamba namandimande sithi they should stop killing us. Can you imagine ngandlela abahle ngakhona amandimande? Can you imagine umama ngandlela amuhle ngakhona? Kuthi asengigcwele amashara ngendaba yendoda ngendaba yomendo ayingeke I've got a special message for abomama umama bahloniphe baba umama bahloniphe baba umama mengabe ehlele ekhaya engasebenzi it doesn't mean ukuthi wena mama suyindoda umama zoyayabi engqoba leyo abanye bomama ngephusha baba ukuthi babachaye abanye bomama ngephusha baba ukuthi bababulala ayingeke women that should respect women that should submit I think we should look at God first. Thank you. Chica,